Kastalatibyan! Ket ita, adto iti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti mister ama nagtulong ken ni misis na. Responsable a padre di pamilya. Tampok ditoy programa tayo. Kastalatibyan! Under talaga. Asino tikat katawan pare? Ni kumparik man nga anday. Kita mo, agibilbilag manen iti linabaan na, di paraangan da. Nagpaiso linabaan na nga ta amin da kita. Kat, asino ba'y kumangit sa bali amang laba? Ni misis na kuma? Bagay na talaga tinagan na nga Andy. Andy! Under di saya. Oy, mangag na ka. Di mo katkatawaan. Tanya kumaita na mangag na. Ipukaw kunto pa nga under di saya. Aginom takit din. Ado pa ti arak kan pulutan ta. Siya takit di pare dagom. Hello anak, kumusta kayong dita? Di ka madanagan, Mami. Nasayati ka sa saad mi diti balay. Imimbag ka din ni ading mo nga agoy uyak. Wen, Mami, saanin nga agoy uyak? Tinumar na mo ilaang dagiti agas kan vitamin aginatang ni daday. Ha? Anya nga agas kan bitamina? Kano ko na ni daddy yung nga igatangan na iti agas kan vitamina ni ading mo. Iso ani na yunak di impaw iko akwarta. Ah, tinggatangan na siguro Iso na imbagan adagos. Awan mo't kami tinakitak at tinumar ni ading ko nga agas. Ayan ni daddy. Kwa, Mami, napan nagtrabahon. Sige nga Rod, kasaritak inton sumangpat. Ibagam nga umawagak tao, anak ko. Daddy, agrain ka. Aya. Kunak man no napan ka nagtrabaho. Naglanganak pa ilang. Naginom ka manan. Basit lang. Kwa, awagan na kanto kano ni Mami. Tapay ka numanan na ya. Adun tumanan nga istoryanan. Adda kano damagan na kan ka. Kasarita yu pa ilang kiniading mo. Makatuturo ka. Day tantumot panaginom mo ti agado. Hoy, di mo ibagbaga ni Mami managinuma ka. Numawag. Ibaga mga dak pa ilang iti trabaho. Arende! Ne. Pare. Apay nga sikat agkarkaray di taro bayan niyo. Aglutluto ngamin ni misis ko, pare. Kitinton madamdama, aglaba ka manan. Nagadungarod tilalabak, pare. Naurnong manan. Puunay ka matan. Pero may matikinandar di saya mon. Andra sasawam mat. Wan mat! Baon-baonan nakalatan ni misis mo. Mayat ka mat. Kunam lang day taday di abroad ni misis mo. May kakit di. Nagiinom tayo. Ay, di nakawisan, pare. Umahikan. Nuagungot ni misis mo, di ung tamtumait. Nubukawan na ka, o di bukawan mo. Saan ka pa, Ander, pare? Di mo ibaba, inti puli tayo alalaki. O anyangay, kumusta ka dita Hong Kong? Ay, nagrigat manang pasaray sa anak nga ginana. Manumot ngamin atawan mo ditan. Kaano ka ayang agbakasyon? Sa anak pa'y amabalin nga agbakasyon amanang, tababasit pa'y dagitubing. Kinsi na pa'y lang di inaunami. Ay agawid ka, taumay mo kitaan, no anya ti aramidan nila kay mo. Anya? Apay, di mo pa'y amaw. Di anya ngay manang. Kano inaldaw ko amakit-kita amakiin inom kadagiti artek alalaki dito'y lugar tayaw. Ni, apay ngay asaan nga ibagbaga ni Jenny kanyak daytan? Siyempre, ama namot nga men. Ay na, ado ti kalukwan na day ta asawam. Isu nga agawid ka.
Unak man nung kuna mga yabam ni parian di tagsasango tayo. Inayabak may tanalabsak nga karkaray di tarubayan da. Ang mo ko na naman ta sumaruno. Ang mahumpay may. Oh, mabuti nga talaga kan ni Baka na. Andera talaga ngamin, pare. Mangibabay ni Tipulita yung alalaki. Ay, pare tagula. Hmm. Di mo tultuladan da dya kumpare ma. Siya, agbali na kaskin ko na. Iti uray ka ano man. Santo ang mapasamak na ita kanyak. Dahit at itandaanam. Una. Sa bagay, adda nga ron ni Bakat mo dya brown. Ngala, agsat tagid din. Saan man atila pagsasaritaan ta? Makapakapsot na ita abanag. Hello, Jenny. Sana yung nga imbagakin ka nga ibagamkin ni Dadim nga awagan nak, tagsarita kami. Imbagak mo't day takan ko na, mami. Kat apay nga rod nga ginggay na, kat awan pa'y awag na. Diyak mo ah. Anya ayater aramiden ni Dadim, taawan lati oras nan nga umawag kanya. Mapanagtrabaho siguro ah. Apay ya siguro. Mami, nalpasan ti recess mi. Agsubli ako ni Jerome. Umawag kan tumanin inton maminsan. Sige nga rodan ako, agan anad ka ah. Taybilin ko. Ibagamkin ni Dadim, tawagan nak to. Anya dito nakasupot ang ginatang mo dita kantina, pare Andy. Diaper, pare. Ay, unay ka maten. Tapati diaper. Si kapay ti mapan gumatang. Ni bakit mo ngay? As-asikasun na nga ron dagiti anak may, pare. Pare, saan ka kadi apa under unay? Ay na, pare. Ibagak manan ka. Sa anak nga ander. Anya nga ron day tar aramidem ngay. Agkarahid ka, aglaba ka, agluto ka. Saan ka di apa nagander ti kasta? Apay, pare. Saan mo pa'y anang nagjepagsasaw ako nana? Ti mister ama nagtulong ken ni misis na. Responsable a padre di pamilya. Wadula amin. Saan na nakasta ita, pare? Sa bali itan ti panawon. Kahit sika ngay pare. Anyamot ngay dahitan nakabulsakan ka. Daytoy? Arak daytoy, pare Andy. Shut manin ah! May, ano nga kurnig ba't tipulutan tan? Saan pa yung nga na nagipawit ni bakit ko, pare? Ay, kaya't mo sa na ibusan kaan. Mas dawak nga rod. Itamang payasan na nagipawit. Ay, kat awagan ah. Dahita talaga ti aramidak. Don't worry, pare. Paman nga gipawit ni misis ko, buon to alit sunti pulutan ta. Kapaw! Dayta! Daddy, Joy balon ko ngay ija eskwelaan. Awan kwartak, saan pa nagipawit ni mami oh. Awan mo't lang balon da ading ko. Ano saan nyo pa ilang Kasaritak ni mami oh, inton madamdama. Kuna na ngamin nga awagan niyo. Madamdama nga rod. Agpaludak pa'y. Mala, ingkay agiskwilan. Hello, bakay. Hello? Bakay. Nasaya at matay mawag kan. Idi pa'y nga uru-urayot ti awag mo. Kaano ka nga ngagpawit? Awanin ti alawas na giti ubing. Awan mo tan kanan mi. Dayta adagos ti damagam kanya. Kwarta adagos. Apay, saan kang nagtrabaho? Ay, agtrabaho ak. Inaldawa ka ba nagtrabaho? Apay, kidi na saan? Narikat na talaga tibiyag dito'y Pilipinas. Saan mo nga irason dayta si Kadagol? Kaslag dua-dua ka pa'y kanyak itan. Di mo pa'y impakita di impaaramid mo ako sina. Kat manon, tinaipawit ko para iti dayta. Nagdiskumpiyado ka mo tan, bakit? Nay, apay nga akas ta ti saom. Sak amin ti makamo dito'y Kastala ti biyan! Ket ita, adto'y ti pakasaritaan, anaadaw iti pagsasao akunana. Ipateg ken ayatem ti padam a tao, nang runa dagiti kabagyam. Tapno di da kanto baybayan. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyan!
Bakit? Kunak man lumapan kay Jay balay daan timlin itangal daw. Anya nga taaya ti iparamid na kanya. Tunggal lumabas kay Jay balay daan naggapo iti construction. Isulat ibagbaga na. Mapan ka kano Jay balay da. Ay mapan kan bakit? Barang ikan nakati Christmas mau. Christmas! Ay nalakay, mabayag pa iti Christmas. Kenjak mamati amang ted iti regalo ni ante. Dayjay, akin na kuripot na. Ingkakit din. Tanay, kababain. Kabagyam, di mo pa'y matbisitaan. Nuwinan, mapanak inton bigat. Sige, tapno sardengan nakmatan abilbilinan. Ay nasaya at mataimay ka, Gigi. Wala ante, tasang kaibagan nila kay ko nga umaya. Ay kasapulan ka ngamin unay. Apay aya ante. Makitam dagiti kortina. Ay nagdadakkel ti kurtina dito'y malapalasyo abalay mo ante. Ay ipalabak ko maken ka. Ha? Ipalabam kanya? Anya ngay aramiden dagiti nagado ang katulong mo. Ha! Pinapanaw ko amin, idan. Amin da. Katno limadan sa. Awan, ada para luto kan para linis. Sa bali pa'y di para pakan kan para digos kadagiti nagdadakkel nga asom, ante. Awan ang awandan. Nagsasadot damat ngamin. Isa pinapanaw ko amin, idan. Sapay nagrigat tagbirok iti katulong ita, ante. Wen nga rod. Manu alawasen nga awan katulong ko diti balay. Iso nagrugitan dagiti kortina. Anya nga iti serbidya automatic ang nagdakkel a washing machine mo, ante. Ay jak kayat nga i-washing machine dagiti kortinak. Tanagngina dagita. Katwan ginatang mun sapay ijay abroad dagita idinagtur ka. Aywan. Iso akayat ko. Malabaan ida babaan iti ima. Ha? Ay sus! Agasang may dagita agalgalan, ante. Asa na bale? Taad damot tangdan mo. Adda tangdan ko, ante? Ay katwan na. Saan mo't amabalin a librilatan? Ay sige man nga rod, ante. Imbag lang adda igatang mi iti bagas. Ni, manang Gigi, magmag na kamit. Sa dino tinaggapwam? Ay, imbag ta adda ka, Arlene. Makipayong akman tanay. Nagpudot. Sige manang, umay kan dito abay ko. Ay, nagapuak ngamin di tabalay ni Antilin. Mano dagiti kakabagyan amap mapandita balay ni Antilin. Wen nga rod. Kat pinaayaban na mo ngamin. Napanak naglaba iti nagdadakkel a kurtina na. Ay, nagsakit ti sikat ko siga. Jak pa'y nalpas. Iso nga ituloy ko inton bigat. Ay, di nakalakot inikan iti pamasahim nga agawid ko ma. Kuna namat nga ipampaminsan nanto kanon nga ito jesweldok inton bigat. Numalpas ko ti aglaba. Ay na, mangsigsigurado at talaga ni Antim Alin. Antik laeng aya. Antimot. Pudno, ado tayo nga akin antikan kwa na. Ang nagimot-mot, kaslaawan kakaanakan na. Bareng ano itid ng jesweldok inton bigat. Kan, bareng nudakkel ti ited na asweldo, manang. Wala, tauray la si makit day ti imak a naggilgil kadagiti nagdadakkel a kurtina na. O sige, mangan kayon wen. Espesyal day ta kanunyo. Nangina siguro day ta ipakpakan mo kadagiti tarakan mo nga asoan niya, ante. Ay katwan na. Katno sangagasot ti may sa akilo. Ay na, nagnginan. Adayo ang nanginginang ng bagas. Awan Kat dagita taraken ko nga aso. Regular ti panang ipa-check up ko kadakwad Kaano lima dagita nagdadakkel nga aso, ante. Manungay ti gastos mo kadagita. Ay, kurang-kurang asa nga 10,000 ti maysa. Ha?
Ay, una yun anag ngina, antay. Ay na, love ko nga min dagita atarakan ko. Kat, nakalabakan? Un ante, inlepas kun tapno maalak jay sweldok ita. Awan nga minan bagas may. Sige, itad kon. Ang mangan ka pa'y. Ay, un man ante, tatalaga ang mabisina ko. Sige, agtugaw ka lang dita, Gigi. Taikan ka iti kanam. Pagserbiak mat at tinagagat ka na ano sa kaanak ha. Anyakat ni auntie kon aya. Katpudno mat anaanos ka. Nasingpat ka pa tao. Nag-sweet kalakit din aya auntie. Aha. Oh, adto iti kanam. Wow! Nabalkot iti foil. Sosyal siguro day taamakan anya ante. Ay, kat, lukat ama. Ay na, itaakla ang amakapangan iti kastoy. Inreserbak talaga. Para kan kanay ta. Ha? Oh, Ante, kita am day to inted mo amakano. apay. Adamot puro-puro igi-igid ti karne. Kan adamot ngisit-ngisit na itirabaw na. Oh, hamday ta. Kasta talaga ti ham. Ham? Madimot ti angot na nante. Ay, mayat pa'y dayta. Kasta talaga ti angot ti ham. Itakan sa lang amin ang makaraman kan makakita iti ham. Una ante, ngam sabali at talaga ti angot na. Ay, GJ, ti tao anapili iti makan. Kagura ni Apo Diyos. Ay, iawid ko laangan ante. Kasi daan may ije balay. Makaamu ka, no kasta di kayat mo. Nasayaat mo't kit di. Tapno makaraman mo't nilakay mo. Kan dagiti anak mo iti makon ko na. Aham. Sige ante, ikabil kun dito'y bag ko da ito'y inted mo aham. Apay, agawid kan. Una ante, ta dumagasak pa iti tapalingke agumatang iti bagas. Oh, nagsapapay mo't. Awan pa'y alas 5. Nalpas kumutan alinabaan dagiti kurtinam. Gigi, kaanakan. Amok anagagat ka nasingpat ka. Mabalin nga, idugwok mo pa'y dagiti asok. Dagiti lima nga asom ti idugwok ko ante. Awan Tati managtulong iti kabagyan na, adda agururay aparabor kan kuana. Sige man langan. Idugwok ko idan ante. Di na kun konsensyaan. Ay, unay mat dagito nga asom. Kakayat dan samot ti tumaray. Ay na. Ay, sa pinagpipigsada. Ho! Ay, saan gayam nga ho? Ay, rumga. Hey! Agtal na kayo man na kayo nga asaw! Hey! Bakit? Ay na, imbag tada ka lakay. Agawid ako man. Kunak man no nagawid kan. Saan pa'y taimbaon nak ni Antilen amangiwok kadagito nga aso na. Ay, napigpigsada mat nga maitisika. Nga rod, tulungan nakman kiday lakay tanay. Itaray dak samot tan. Mala, itin mo kanyak titanida. Antoy. Nay, abay ngay. Nay, itarayan datan. Ay, sus lakay! Ay, una yan. Kamatan pa dagita asaw! Intarayan datan! Ay, urayakla na idugmam ante anang iwok kadagiti nagdadakkel nga asaw. Ay, pasensya kan, Gigi, kaanakan. Kastalatibyag! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. Asikaswampay ti balayo, sakpay adilawem ti balay ti kaabay mo. Tampok ditoy programa tayo. Kastalatibyag! Altawan. Ayan na nga itay pares ti medyas kon. Tsak mo't mabiru ka nin. Mayla! Umay ka man dito'y bit!
Mayla! Apay aya. Aglut-lutak iti pamigatan tayo. Ayab ka lang, ayab. Ayan nga ti pares dito yung medyas ko. Jak mat mabiro ka na. Kita am dita kabinet Day tantumat nga min ngiwat mo ti pangbirok mo. Awan nga rod, kinitak itay. Mami, maladaw kamin. Ay na, biro ka mga min ti medyas mo Ado pa'y ti aramidak. Day talamang isturbo ti ammo nga ramidan. Wan, umaya ko, nanak ko. Anya nga ti aramida mayan. Ay, mangan kayon Apay ngay nagnisit matin da ito'y hotdog. Kasta at talaga ti kulor na. Naksit mat. Mangan kayo kit din. Maladaw kayon ija eskwelaan. Diyak kaya tinaksit asidaan. Nagpait. Bakit? Ayan na nga dito yung jay sapatos ko. Ay, una yan, aya. Itay ka pa lang abirok mat dita. Dito yung matisigod a pangiduldulinak nga mawan matan. Ay, kat biro kam An-anwag kumajay sapatos mo ay. Tulungan ako namang birok atan ay maladaw akon. Ay na, nagadupay na ti aramidak. Agin nawak pay. Ay, biro kam matan Itay na kapay abirbiro kan ni manager. Ha? Tapay ka no? Naladawak nga rod. Apay aya ka na yun kaamala daw pare. Nay. Agsabali pa'y ti kulor day tamidjas mo. Ha? Madlaw aya. Jak ngamin mabirukan ti Paris na kit. Ay. Unay matdaytan pare. Dito yung nga rod ti kanayon na pakaladladawak. Isulat ti aramidak. Tagbirok kada grubwatak iti bigbigat. Kat ni misis mo ngay amang urnos ka dagita. Jak man amo pare. No anya ti aramidan na. Amom, nagwara di tabalay da Wilma. Yay, di na pa'y amumat alinisan, sika. Apay nga mo manawara. Ay na, nakitak iti napanak bimulod iti planggana. Ay, nagmatipay ti angot na Ala, anya mo dun. Kasanomat nga main. Inal daw samot amapan agbangbang kag nilakay na. Awan oras lang aglinis. Ay, manula ang mataglinis iti balay ngay. Saan mo't analawa di balay da? Ay, aguray ka. Ay, una yun, Mari. Nagadumot ay tilalaba akon. Ay, anyat orasan aya. Ay, katangadam aji tangatang, Mari. Nagpatingan ni Apo Inik. Ay, panagluluto gaya man. Saan ka pa'y anakakarai di taparaangan nyo? Saan pa'y atalaga, mare? Tay mayak nga rod nakiistoryakan ka di ti paglablabaam. Igam mo pa'y di tawalis mo. Ay, win nga rod. Aldaw mo gaya man. Ay, jak pa'y mat nakalaba. Sige, agawid ak nga rodan, mare. Tay nak pa'y agluto. Ay, di kay pa'y tumulong. Agbuy-buyala iti TV ti amo yung aramidan. Pasagid ka man ako na akon. Nasaya at mat, tanapasagidan ka. Ay, aga, samot day taabiyag mo. Sumangpat ka, anaggapo iti trabahom, agbuya ka adagos iti TV. Kat, nabambanugak nga rod ang nagtrabaho. Katsyak ngay, sa anak anabannog. Anya yati nararamid mo? Saan ka mat anagurnos dito'y balay? Naurnong pa lang mat dagiti inawan di talababo. Damagang pailaang. Agsasalupang dagito'y badbado dito'y unag oh. Jak amo no naglaba ka wano saan. Nakawarwara na ito'y balay, Mayla. Mami, ayan na jadwal niya. Ay, unay lakit din aya. Amin mat lakit din, katbirukan nyo kanyak. Awan mat ijaban nyo. Katbirukan nyo G-uniform ko ngay. jak pa'y gayam na labaan. Anya ngay ti pag-uniform ko ita. Mayla bakit? Ayan ti uniform ko. May saka mat. Kat, si ka nga raw ti agtagtagi balay. Uray siyak. Jak amo no ayan na G-uniform ko. Anya ayati mapaspasamakan ka, Mayla. Tadi mon samot maurnos da ito'y balay. Ay, una yan. Mari Mayla! Nay, apay maray. Anyat masapul mo.
Maray, umayak man bumulod iti igad tinyog mo. Ay, awan igad ko, Mare. Bumulbulo dakla ang may. Ay, awan. Pagbulbulodam ngay. Ni Mari Wilma, ada igad na. Ay, kastaya. Mala, mapanak man nga rod bumulod kan kwa na. Nuwan. Pambaram mo tan asiripan dyan nagtibalay da. Ay na, perme, anak kawarwara. Naimbag amalam mo, Mari Wilma. Kastamot kin ka, Maray. Imbag man, tada ka dito'y balayaw. Sa anak asimurot kin nila kay ikaw. Tagurnusak man dito'y balay may. Ay, kastaya. Wen, ta i-deliver da inton bigat J-Ref aginatang may. Ay, imbag man tada baro arifyo. Anyay day ta, hulugan. Cash, Maray. Narigat yad da utang na. Ay, sabagay mo't kidi aywan gayam. Umay kuman buludan jay igadan tinyog yaw. Agsing lagak man. Ay mo na, Maray. Mabitlaang, tain nakalaang. Maray, naimbag man taimpabulod ni Wilma day taigad na. Impabulod na matadagos. Ay, kita ama. Ang mga no permi matilatin akat matiitanos ka. Oh, nalinis tupay. Ay, nakitam dyan nagtibalay da. Ay, nagrugit ka nagwaraan niya. Wan, talaga ang narugit kan nawarangag paisaw. Kunak tupay. Aglinlinis, Maray. Ay, nadamag na siguro apag-iistoryaan tayo dya balay da nakawarwara. Nasaya at matata nakadlaw. Kano i-deliver da kano nga min, jay kagat-gatang da arip da. Pangalaan damot nga iti igatang da iti baro aref. Isumati ko na. Kash kano day jay. Patsyamait. Kaya't na lang mat ati agpasikat. Awan manin. Tsak manin mabirukan ti pantalon ko. Di nakita ni ti kasta. Usaram day tamatam nga agbirok. Saan aday tangiwat mo? Nangikabilam nga min aya. Di ta kabinet. Aglalaok tumat nga min dagiti badbado dito'y kabinet. Di ka pa'y mat maurnos. Ay, kitaom nga mina. Ay, binigat lang agrikreklamo ka. Ayan na dito, oy. Ayan na. Oh, kita man. Anay ko. Ay. Apay dagito, oy. Apay nga dati tuktok ti kabinet dagito, oy. Natamaan kit din ti ulo ko. Adamat gayam dita dagiti nabayagan a birbirukag. Ay. Apay nga da iti kabinet dagiti timbakas kada palanggana. Kita man, nabukulan samot ng ti ulok. Urnusom ba't nga minti balay abakay. Mayan, apay nga agsangsangit ka? Naigalisak di ta kusina. Jak gayam nalpas ti panagmap ko. Ay, nagaduntumat nga min aramidag. Anay ko. Abay nga min tadi ka nagananad aya. Jak matamo na basa di ta kusina. Ay, ayan tinasakit, tailutang. Umay ko isubli da ito'y binulod ko nga igadan, Maray. Ay, timing, Maray. Naluto kun da ito'y merienda. Umay mura man, Nagluto ka iti merienda? Apay, asino ti ag-birthday? Awan ti ag-birthday, Maray. Nagluto aklang, takasangsangpot to'y baro aref me. Aw, kita am. Ay, wow. Dua ti ridaw na Iso ka no ti uso ita. Mabalin nga rod nga umayak makirep. Ay, katwa na, mabalinlat na. Da kayon sa laang ti agdaan kasto aref na Ay, nagsosyal kayon. Umunag ka kit din, ta umay kag merienda. Man, tara manak majin, lutom a merienda. Ay, nasaan mo nga ikatunday ta chinilas mo? Ay, kababain mo't Kani, naglinis ti dataryaw. Naglinis na ti balayaw. Kani, tiles pa ti dataryaw. Ipatiles minto amin. Inutan mi pailaang. Nay, naglinis na ti balayaw. Ay na, umunag ka kiding. Tayala. Gusto ti biyan! Ket ita,
Adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. Di ka makibiyang iti biyag ti karubam, tapno di kanto mabainan. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biyag! Mami, asino tinangan iti fried chicken nga in ref ko? Balunok kumaday JJ school. Ne, jak mo ah. Sika, JR. Mahilig ka mangan iti saan mo ako kwa. Agtal na ka man. Apay asyak man ang tipabasulam. Awan nga minan jay balunok kumay jay school. Apay manan aya. Anya manan, ti pagapapaan nyo. Jay fried chicken ka no di taref. Anya? Fried chicken? Siguro. Ni daddy tinang sida. Mabisinak gayam di sindakaon. Ay unay kamutan. Apaya basta si daang matlatan. Damagampay mat ano asino ti akin kukwa. Lakayan ka nga awan manak-nakam na. Ayun nan nga yes nga gasot dito pitakak. Right, tindak ang trabaho. Aguray ka man. Mapana ko na ata ni Aldaway. Aguray ka kuna. Ne. Apay kapkapan nak. Mapugpukaw di sa nga gasot ko dita pitaka. Igatang ko day di iti sabon na paglaba. Ay, di nakikyan Inalam di sa nga gasot ko niya. Irwar mo. Paglaba kita ka sa pulak ti sabon. Anay ko, apay nga ngagkadal ka. Ha? Maruwam kan nga agalay ti saan mo ako kwa. Ayan di kwarta. Paggasolinak lang. Anya? Awan paggasolinam? Naibus nga ron ti gasolina di motor ko. Kahit nangipanam di allowance mo. Naibus Kano sa nga ribo di intad ko nga allowance mo? Naibusan na daga. Minakaon. Na, hoy! Jay sa nga gasot kaw! Isublime! Jay kwartak! Isublime! Ay na. Nagapa kayon samanan kanila kay Mau. Ay na, kasano adyak apaan? Kat intaray naman ng jay kakaisuna kwarta. Binarsak mo pa yan iti walis. Hay! Marmarwam gaya man. Ay na, kanayon kayon samutan nga agap-apa. Ne, kasano nga mo? Si Kamay, kat no agkakaruba tayo. Mangmangagmaw? Makitkitak pa'y Siyak pa'y ti kunam. CCTV ko naman. Nakalaba ka din, tinay. Bay, ampay lang, day talaba-laba, tata. Umayak pa'y lang makichismis dito kantinam. Ay, awan pa'y dagiti babay at chisbusa. Tamadamada pa'y lang aglinlinis kan aglablabay day babalay da. Imay ka ding gimatang iti sabon, jek arubak animilda. Ay, saan pa'y mate? Kat no aga-apa da nga agkakabalay. Aya. Aga-apa da giti anak da. Kan uray iso da nga agasawa. Kanayon da mga agapa. Diyak gamin makitkita kay. Kat no pasaray barsakan ni Milda nila kay na. Ay, saus. Daytan ti maday. Kasi tay, nakita ka binarsak ni Milda nila kay na itiwalays. Imbag ko ta saan anatamaan nila kay na, ta nagpartak ka nagpataray iti motor. Nalaing nga ron nga aglisi nila kay na. Una, kanayon abarsakan ni Milda, di ka marwaman. Awan lang arudan, Sir Beng. At napay naganas mo ang makitex iti babae. Ay! Agtal na ka man! Pumanarsak ka iti pinggan! Baibos ti pinggan! Sana ka madanagan! Ta puro plastikan dagitoy. Ay! Sus! Aglisi ka lito! Narigat ti maparsak iti pinggan kan malukong! Anya ti mapaspasamak ditoy? Damagang pay laang mat. Ako, Kanayon damat nga agap-apa. sumardeng ka na bumanarsak. Bakit? Apay kumapagsardangan naknay. Barsa kang kaaging gatkay Ay! kaya. Ipatam da kita! Ipatam! JR, panawan taidan. Bayan taidan nga agapa. Narigat na may raman ta. Panawan tayo dan. Ha!
ibarsak ko kan ka da ito rice cooker. Ay! Bay anak, bailaan dayta! Ay sus! Di mo ibarsak, nay! Ha? Ay, nangag mo day chay, tata. Kasla damot na buaw. Di tamot balay da Milda. Ay, Wan. Hadya nga tati mapaspasamak. Inaman kitaan. Ay, agsubli ka dagos Ta istorya, ano niya tinapasamak? Sige, tata. Ay, anyan, nabuong jay tawa mi. Apay ngamin, aya. Anya tinapasamak. Agasam day tapan nakabuong titawa yaw. Baso na, buo a rice cooker di imbarsak na kanyak. Ay, ala. Imbag, tawan in na po'y na. Ada sayang di tape. Si kanto mga meng. Nay, taagungag ka manan. At dagayang chicks mo. Ha? Adda chicks mo, pare. Ay, jak ammo kang kuha na. Ay, ada katitiks na. Nabasak ijay cellphone na. Oho. Ay, sos. Asino ti chicks na nga, Marimelda? Nasakit tinakang kumaray. Umay ka man dito'y salbag ka. Ay, anay ko din napungutan, anay. Pakalbuksan. Ay, agsardang kayo! Anay ko. Ay, karuba! Umay kayo tumulong nga ganawa! Basta! Ay na, kasta tinapasamak, tata. Anya tinapasamak. Puro katawa mo, tinangag ka. Awan mo't inistoryam. Ay, jak pa'y na istorya, aya. Awan, nagkatkatawa ka laang. Ay, aya. Sige, tarugyak nga istoryaan, tata. No apay abinarsak ni Milda nila kay na. Ay, uray la na pinungot-pungot, tata, gumatangak man ni Tibagas. Ay, tinay. Mabit lang tanay at danian. Ay, wunan niya. Ay, mangag ng tukit din nga istorya at ti inakan amana. Ituloy mo to ti agistorya inton madamdama. Basang, manu akilo abagas tigatangam. Siyak man matiag buya. Si kamot la akanayo na. Buyaak nga ro jay tuloy jay drama. Mudtoy ta remote. Di mo ilamang. Ay, di mo maala kanya. Natatayin silsil na talagan. Itad mo kanyak tan mangrugin di basketball. Ipilit mo nga ala, na. Anay ko. Kaslamat tan kagat ya. Suti pa ng kagat mo kanyak. Anay ko. Aga pa kayo manan. Ah, mo yo. Itis-tismis na kayon, di takaruba. Anya, agtala ka man ngamin. Nangig mo da jay. Ichis-chismis da tayon di takaruba. Di kaaruba tayo ani Auntie Tinay. Tila is istoryaan na. Kababain tayon kadagiti karuba. Ibagam ka ni mamim dayta. apay asyak laang ay. Kuno sika ababaero. Sadot kan sakit ti ulo ti rason. No apay nga dalata pa nag-aapa dito a pamilya. Isukat ajak latag tagtaga rin. Tani, kababayin ka dagiti ka aruba. At tuyen ti bagas a kinatang kong. Ingkay luto. Siyak. Apay anak laat nga. Siyempre, sikat ti ado ti basol na. Na. Iso arumbang laang asikat ti aglutaw. Nalpas kayon anangan? Pinanawan nyo latan dagito'y nanganan nyo? Di yu pa'y kinalungkon? Ay! Ayan nyo! Kabalay kaw! Ay, agwala ak manindita no kastoy lang! Puro kayo sadot! Puro kayo cellphone! Puro kayo TV! No agpagatang kayo! Nakalalis to kayo! Ngam no trabaho dito balay! Nagsasadot kayo! Apay ta, umanungat ka manan aya. Kasano ajak agungat? Siyak manan ti patudunan nyo nga ginaw! Kasi mo nagluto? Karumpang lang nga! Tasya mo ta kanayon ti agub-obra dito balay! An! Umay ka man! Isardeng mo pala ta pa nagsil-cellphone mo! Ha! An! Dayta pa'y ti may sa a problema no apay asim madot aminan ti kabalay kao! Apay manan aya. Apay manan? Apay, imbaong kan? Ingka ginaw. Di ka reklamo na eh. Ni JR ngay. Ah? Anya ti aramidan na. Ay, may samot dayta! Imalaki ni dadem! Agtal na ka mamait.
Bayan, tasyak tiyang mga baon. Diyar! Kastalatibyan! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. Ti mister ama nagtulong ken ni misis na. Responsable a padre di pamilya. Tampok ditoy programa tayo. Kastalatibyan! Under talaga. Asino tikat katawan pare? Ni kumparik man nga anday. Kita mo, agibilbilag manen iti linabaan no, di paraangan da. Nagpaiso Linabaan na nga ta amin da kita. Kat, asino ba'y kumangay ti sa bali amang laba? Ni misis na kuma. Bagay na talaga tinagan na nga Andy. Andy! Ander di saya. Oy, mangag na ka. Di mo katkatawaan. Tanya kumaita na mangag na. Ipukaw kunto pa nga under di saya. Aginom takit din. Ado pa ti arak kan pulutan ta. Siya takit di pare dagon. Hello anak, kumusta kayong dita? Di ka madanagan, Mami. Nasayati ka sa saad mi dito balay. Imimbag ka din ni ading mo nga agoy uyak. Wen, Mami, saanin nga agoy uyak? Tinumar na mo ilaang dagiti agas kan vitamin aginatang ni daday. Ha? Anya nga agas kan bitamina? Kano ko na ni daddy yung nga igatangan na iti agas kan vitamina ni ading mo. Isuan ni nayunak jay impaw iko akwarta. Ah, tinggatangan na siguro Isuan na imbagan adagos. Awan mo't kami tinakitak at tinumar ni ading ko nga agas. Ayan ni daddy. Kwa, Mami, napan nagtrabahon. Sige nga Rod, kasaritak inton sumangpat. Ibagam nga umawagak tao, anak ko. Daddy, agrain ka. Aya. Kunak man no napan ka nagtrabaho. Naglanganak pa ilang. Naginom ka manan. Basit lang. Kwa, awagan na kanto kano ni Mami. Tapay ka naman na ya. Adun tumanan nga istoryanan. Adda kano damagan na kan ka. Kasari tayo pa ilang kinihating mo. Makaturturog ka. Day tanto mat panaginom mo ti agado. Ay, di mo ibagbaga ni Mami managinuma ka. Numawag. Ibaga mga dak pa ilang iti trabaho. Arende! Ne, pare. Oh. Apay nga sikat yung karkaray di taro bayan niyo. Kwa. Aglut-luto ngamin ni misis ko, pare. Kitinton madamdama, aglaba ka manan. Nagadungarod ti lalabak, pare. Naurnong manan. Puunay ka matan. Pero may mati kinandar di saya mon. Andra sa mat. Wan mat. Baon-baonan nakalat na ni misis mo. Mayat ka mat. Kunam lang day taday di abroad ni misis mo. O may kakit di. Nagiinom tayo. Ay, di nakawisan, pare. Umahikan. Nuagungot ni misis mo, di ungtam tumait. Nubukawan na ka, o di bukawan mo. Saan ka pa, Ander, pare? Di mo ibaba inti pulita yung alalaki. O anyangay, kumusta ka dita Hongkong? Ay, nagrigat manang pasaray sa anak nga ginana. Manumot ngamin atawan mo ditan. Kaano kaaya nga agbakasyon? Sa anak pa'y amabalin nga bakasyon amanang, tababasit pa'y dagitubing. Kinsi na pa'y lang di inaunami. Ay agawid ka, taumay mo kitaan, no anya ti aramidan nila kay mo. Anya? Apay, di mo pa'y amaw. Di anya ngay manang. Kano inaldaw ko ang makikita ang makiin-inom kadagiti artek alalaki dito'y lugar tayaw. Ni, apay ngay asaan nga ibagbaga ni Jenny kanyak daytan. Siyempre, ama namot nga men. Ay na, ado ti kalukwan na day ta asawam. Isu nga agawid ka.
anak man nung kuna mga yabam ni pare andi tagsasango tayo. Inayabak may tanalabsak nga karkaray di tarubayan da. Ang mo ko na naman ta sumaruno. Ang mahumpay mo. Oh, mabuti nga talaga kan ni Baka na. Andira talaga ngamin, pare. Mangibabay ni Tipuli tayo alalaki. Ay, pare tagula. Di mo tultuladan da dya kumpare ma. Siya, agbali na kaskin ko na. Iti uray ka ano man. Santo ang mapasamak na ita kanyak. Dahit at itandaanam. Una. Sa bagay, adda mo nga ron ni Bakit mo dya brown. Ngala, agsat tagid din. Saan man atila pagsasaritaan ta? Makapakapsot na ita abanag. Hello, Jenny. Sana yung nga imbagakin ka nga ibagamkin ni Dadim nga awagan nak, tagsarita kami. Imbagak matay takan ko na, mami. Kat apay nga rod nga ginga ita, kat awan pa'y awag na. Diyak mo ah. Anya ayater aramidin ni Dadim, taawan lati oras nan nga umawag kanya. Mapanagtrabaho siguro ah. Apay ya siguro. Mami, dalpasan ti recess mi. Agsubli ako ni Jerome. Umawag kan tumanan inton maminsan. Sige nga rod anak ko, agan anad ka ah. Taybilin ko, ibagamkin ni Dadim, tawagan nak to. Anya dito nakasupot ang ginatang mo dita kantina, pare Andy. Diaper, pare. Ay, unay ka maten. Tapati diaper, si kapay ti mapan gumatang. Ni bakit mo ngay? As-asikasun na nga ron dagiti anak may, pare. Pare, saan ka kadi apaander unay? Ay na, pare. Ibagak manan kan ka. Sa anak nga andar. Anya nga ron tar aramidem ngay. Agkarahid ka, aglaba ka, agluto ka. Saan ka di apanagander ti kasta? Apay, pare. Saan mo pa'y anang nagjepagsasaw ako nana? Ti mister ama nagtulong ken ni misis na. Responsable a padre di pamilya. Wadula amin. Saan na nakasta ita, pare? Sa bali itan ti panawon. Kahit sika ngay pare. Anyamot ngay dahitan nakabulsakan ka. Daytoy. Arak daytoy, pare Andy. Shut manan na! May, ako nga kurnig ba't ti pulutan tan? Saan pa yung nga na nagipawit ni bakit ko, pare? Ay, kaya't mo asawon na ibusan kaan. Mas dawak nga rod. Itamang payasan na nagipawit. Ay, kat awagan ah. Dahita talaga ti aramidak. Don't worry, pare. Paman nga gipawit ni misis ko, buon to alit sunti pulutan ta. Kapaw! Dayta! Daddy, Joy balon ko ngay ija eskwelaan. Awan kwartak, saan pa yung nagipawit ni mami oh? Awan mo't lang balon da ading ko. Ano saan nyo pa ilang ah? Kasaritak ni mami oh, inton madamdama. Kuna na ngamin nga awagan niyo. Madamdama nga rod, agpaludak pa'y. Mala, ingkay agiskwilan. Hello, bakay. Hello? Bakay. Nasaya at matay mawag kan. Idi pa'y nga uru-urayot ti awag mo. Kaano ka nga agpawit? Awanin ti alawas na giti ubing. Awan mo tan kanan mi. Day ta adagos ti damagam kanya. Kwarta adagos. Apay, saan kang nagtrabaho? Ay, agtrabaho ak. Inaldawa ka ba nagtrabaho? Apay, kidi na saan? Narikat na talaga tibiyag dito'y Pilipinas. Saan mo nga irason day ta si Kadagol? Kas lagdwa-dwa ka pa'y kanyak itan. Di mo pa'y impakita di impaaramid mo ako sina. Kat manon, tinaipawit ko para iti day ta. Nagdiskumpiyado ka mo tan, bakit? Nay, apay nga akas tatisaw. Sak amin ti makamo dito'y Kastalatibyan! Ket ita, adto iti pakasaritaan, anaadaw iti pagsasao akunana. Ipateg ken ayatem ti padam a tao, nang runa dagiti kabagyam. Tapno dida kanto baybayan. Tampok ditoy programa tayo. Kastalatibyan!
Bakit? Kunak man numapan ka ije balay daan timlin itangal daw. Anya nga taaya ti iparamid na kanya. Tunggal lumabasak ije balay daan naggapo iti construction. Isulat ti ibagbaga na. Mapan ka kano ije balay da. Ay mapan kang bakit? Barang ikan nakati Christmas mau. Christmas! Ay nalakay, mabayag pa iti Christmas. Kenjak mamati amang ted iti regalo ni ante. Dayjay, akin na kuripot na. Ingkakit din. Tanay, kababain. Kabagyam, di mo pa'y matbisitaan. Nuwinan, mapanak inton bigat. Sige, tapno sardengan nakmatan abilbilinan. Ay nasayaat mo taimay ka, Gigi. Una ante, tasang kaibagan nila kay ko nga umaya. Ay kasapulan ka nga unay. Apay aya ante. Makitam dagiti kortina. Ay nagdadakkel ti kurtina dito'y malapalasyo abalay mo ante. Ay ipalabak ko maken ka. Ipalabam kanya. Anya ngay aramiden dagiti nagado ang katulong mo. Ha! Pinapanaw ko amin, idan. Amin da. Kat no limadan sa. Awan, ada para luto kan para linis. Sa bali pa'y di para pakan kan para digos kadagiti nagdadakkel nga asom ante. Awan ang awandan. Nagsasadot damot ngamin. Iso pinapanaw ko amin, idan. Sapay nagrigat tagbirok iti katulong ita ante. Wen nga rod. Manu alawasen nga awan katulong ko diti balay. Iso nagrugitan dagiti kortina. Anya nga iti serbidya automatic nagdakkel a washing machine mo ante. Ay jak kayat nga i-washing machine dagiti kortinak. Tanagngina dagita. Katwan ginatang mun sapay ijay abroad dagita idinagtur ka. Aywan. Iso akayat ko. Malabaan ida babaan iti ima. Ha? Ay sus! Agasang may dagita agalgalan ante. Asa na bale? Taadamot tangdan mo. Adda tangdan ko ante? Ay katwan na. Saan mo't amabalin alibrilatan? Ay sige man nga rod ante. Imbag lang adda igatang mi iti bagas. Ni, manang Gigi, magmagna ka mat. Sa dino tinaggapwam? Ay, imbag taadda ka Arlene. Makipayong akman tanay. Nagpudot. Sige manang, umay kan diti abay ko. Ay, nagapuak ngamin gitabalay ni Antilin. Mano dagiti kakabagyan amap mapandita balay ni Antilin. Wen nga rod. Kat pinaayaban na mo ngamin. Napanak naglaba iti nagdadakkel a kurtina na. Ay, nagsakit ti sikat ko siga. Diyak pa'y nalpas. Iso nga ituloy ko inton bigat. Ay, di nakalakot inikan iti pamasahim nga agawid ko ma. Kuna namat nga ipampaminsan nanto kanon nga ito jesweldok inton bigat. Numalpas ko ti aglaba. Ay na, mangsigsigurado at talagan ni Antim Alin. Antik laeng aya. Antim mat. Pudno, ado tayo nga akin antikan kwa na. Ang nagimot mo't kaslaawan kakaanakan na. Bareng ano itid ng jesweldok inton bigat. Kan, bareng nudakkel ti ited na asweldo, manang. Wuna, tauray la si makit day ti imak a naggulgul kadagiti nagdadakkel a kurtina na. O sige, mangan kayon wen. Espesyal day ta ninyo. Nangina siguro day ta ipakpakan mo kadagiti taraken mo nga aso anya ante. Ay katwan na. Katno sangagasot ti may sa akilo. Ay na, nagnginan. Adayo ananginginang bagas. Awan Kat dagitataraken ko nga aso. Regular ti panangipa-check up ko kadakwad Kaano lima dagita nagdadakkel nga aso ante. Manungay ti gastos mo kadagita. Ay, kurang-kurang mat Asa nga 10,000 ti maysa. Ha?
Ay, una yun anag ngina, antay. Ay na, love ko nga dagita atarakan ko. Kat, nakalabakan? Un ante, inlepas kun tapno maalak jay sweldok ita. Awan nga minan bagas may. Sige, itad kon. Ang mangan kapay. Ay, un man ante, tatalaga ang mabisina ko. Sige, agtugaw ka lang dita, Gigi. Taikan ka iti kanam. Pagserbiak mat at tinagagat ka na ano sa kaanak ha. Anyakat ni auntie kon aya. Katpudno mat anaanos ka. Nasingpat ka pa yata, oo. Nag-sweet kalakit din aya auntie. Aha. Oh, adto iti kanam. Wow! Nabalkot iti foil. Sosyal siguro day taamakan anya ante. Ay, kat, lokatama. Ay na, itaakla ang amakapangan iti kastoy. Inreserbak talaga. Para kan kanay ta. Ha? Oh, Ante, kita am day to inted mo amakano. apay. Adamot puro-puro igi-igit ti karnay. Kan adamot ngisit-ngisit na itirabaw na. Hamday ta. Kasta talaga ti ham. Ham? Madimot ti angot na nante. Ay, mayat pay dayta. Kasta talaga ti angot ti ham. Itakan sa lang amin ang makaraman kan makakita iti ham. Una ante, ngam sabali at talaga ti angot na. Ay, GJ, ti tao anapili iti makan. Kagura ni Apo Diyos. Ay, iawid ko laangan ante. Kasi daan may ije balay. Makamu ka, no kasta di kayat mo. Nasayaat mo't kit di. Tapno makaraman mo't nilakay mo. Kan dagiti anak mo iti makon ko na. Aham. Sige ante, ikabil kun dito'y bag ko da ito'y inted mo aham. Apay, agawid kan. Una ante, ta dumagasak pa iti tapalingke agumatang iti bagas. Oh, nagsapapay mo't. Awan pa'y alas 5. Nalpas kumutan alinabaan dagiti kurtinam. Gigi, kaanakan. Amok anagagat kan nasingpat ka. Mabalin nga, idugwok mo pa'y dagiti asok. Dagiti lima nga asom ti idugwok ko ante. Awan Tati managtulong iti kabagyan na, adda agururay aparabor kan kuana. Sige man langan. Idugwok ko idan ante. Di na kun konsensyaan. Ay, unay mat dagito nga asom. Kakayat dan samot ti tumaray. Ay na. Ay, sa pinagpipigsa na. Ho! Ay, saan gayam nga ho? Ay, rumga. Hey! Agtal na kayo man na kayo nga asaw! Hey! Bakay! Ay na, imbag tada ka lakay. Agawid ako man. Kunak man no nagawid kan. Saan pa'y taimbaon nak ni Antilen amangiwok kadagito nga aso na. Ay, napigpigsada mat nga maitisi ka. Nga rod, tulungan nakman kid day lakay tanay. Itaray dak samot tan. Mala, itin mo kanyak titanida. Antoy. Nay, abay ngay. Nay, itarayan datan. Ay, sus lakay! Ay, una yan. Kamatan pa na kita asaw! Intarayan datan! Ay, urayak la na idugmam ante anang iwok kadagiti nagdadakkel nga asaw. Ay, pasensya kan, Gigi, kaanakan. Kastalatibyan! Ket ita, adto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. Asikaswampay ti balayo, sakpay adilawem ti balay ti kaabay mo. Tampok tito'y programa tayo. Kastalatibyan! Altawan. Ayan na nga itay pares ti medyas kon. Tsak mo't mabirukanan. Mayla! Umay ka man dito'y bit!
Mayla! Apay aya. Aglut-lutak iti pamigatan tayo. Ayab ka lang, ayab. Ayan nga ti pares da ito yung medyas ko. Jack, mat mabiro ka na. Kita am di ta kabinet Day tan tumat ngamin giwat mo ti pangbirok mo. Awan nga rod, kinitak itay. Mami, maladaw kami. Ay na, biro kam ngamin ti medyas mo Ado pa'y ti aramidak. Day talamang isturbo ti ammo nga ramidan. Wan, umaya ko, nanak ko. Anya ngay ti aramida mayan. Ay, bangan kayon Apay ngay nagnisit matin da ito'y hotdog. Kasta at talaga ti kulor na. Naksit mat. Mangan kayo kit din. Maladaw kayon ija eskwelaan. Diyak kaya tinaksit asidaan. Nagpait. Bakit? Ayan na nga dito yung jay sapatos ko. Ay, una yun, aya. Itay ka pa lang abirok mat dita. Dito yung matisigo da pangiduldulinak nga mawan matan. Ay, katbiro kam An-anwag ko majay sapatos mo ngay. Tulungan ako namang birok atan ay maladaw akon. Ay na, nagadupay na ti aramidak. Agin nawak pa'y. Ay, biro kam matan Itay na kapay abirbiro kan ni manager. Ha? Tapay ka no? Naladawak nga rod. Apay aya ka na yun kaamala daw pare. Nay. Agsabali pa'y ti kulor day tamidjas mo. Ha? Madlaw aya. Jack ngamin mabirukan ti Paris na kit. Ay. Unay mat daytan pare. Dito yung nga rod ti kanayo na pakaladladawak. Isulat ti aramidak. Dagbirok kadag rubwatak iti bigbigat. Kat ni misis mo ngay amang urnos kadagita. Jack man mo pare. Noan niya ter aramidan na. Amom, nagwara di tabalay da Wilma. Hey, di na pa'y ammo mat alinisan, sika. Apay nga mo manawara. Ay na, nakitak iti na panak bimulod iti planggana. Ay, nagmati pa'y ti angot na Ala, anya mo dun? Kasanomat nga main. Inal daw samot ang mapanagbangbang kag nilakay na. Awan oras lang aglinis. Ay, manula ang mataglinis iti balay ngay. Saan mo't analawa di balay da? Ay, aguray ka. Ay, unayin, Mari. Nagadumod ay tilalaba akong. Ay, anyat orasen aya. Ay, katangadam aji tangatang, Mari. Na, nagpatingan ni Apo Inik. Ay, panagluluto gaya man. Saan ka pa'y nakakarai di taparaangan nyo? Saan pa'y atalaga, Mare? Taimayak nga rod nakiistoryakan ka di ti paglablabaam. Igam mo pa'y di tawalis mo. Ay, win nga rod. Aldaw mo gaya man. Ay, jak pa'y mat nakalaba. Sige, agawidak nga rodan, Mare. Tainak pa'y agluto. Ay, di kay pa'y tumulong. Agbuy-buya la iti TV ti amo yung aramidan. Pasagid ka man ako na akon. Nasaya at mat, tanapasagidan ka. Ay, aga, samot day taabiyag mo. Sumangpat ka, anaggapo iti trabahom, agbuya ka adagos iti TV. Kat, nabambanugak nga rod ang nagtrabaho. Katsyak ngay, sa anak anabannog. Anya yati nararamid mo? Saan ka mat anagurnos dito'y balay? Naurnong pa lang mat dagiti inawan di talababo. Damagang pailaang. Agsasalupang dagito'y badbado dito'y unag oh. Jack, amo no naglaba ka wano saan? Nakawarwara na ito'y balay, Mayla. Mami, ayan na jadwal niya. Ay, unay lakit din aya. Amin mat lakit din, katbirukan nyo kanyak. Awan mat ijaban nyo. Katbirukan nyo Di uniform ko ngay. Jack pa'y gayam na labaan. Anya ngay ti pag-uniform ko ita. Mayla bakit? Ayan ti uniform ko. May sakamag. Kat, si ka nga raw ti agtagtagi balay. Uray siyak. Diyak amo no ayan na di uniform ko. Anya ayati mapaspasamakan ka, Mayla. Tadi mon samot maurnos da ito'y balay. Ay, una yan. Mari Mayla! Nay, apay maray. Anyat masapul mo.
maray, umayak man bumulot iti igad tinyog mo. Ay, awan igad ko, Mare. Bumulbulodak lang, may. Ay, awan. Pagbulbulodam ngay. Ni Mari Wilma, Ada igad na. Ay, kasta aya. Mala, mapanak man nga rod bumulot kan kwa na. Nuwan. Pambaram mo tan asiripan dyan nagtibalay na. Ay na, perme, anak kawarwara. Naimbag amalam mo, Mari Wilma. Kastamot kin ka, Maray. Imbag man, tada ka dito balayaw. Sa anak asimurot kin nila kay ikaw. Tagurnusak man dito'y balay may. Ay, kasta aya. Wen, ta i-deliver da inton bigat J-Ref a ginatang may. Ay, imbag man tada baro arifyo. Anya ay dayta, hulugan. Cash, Maray. Narigat yad da utang na. Ay, sabagay mo't kidi aywan gayam. Umay ko man buludan, jay igadan tinyog yaw. Agsing lagak man. Ay, wala, Maray. Mabitlaang, tain nakalaan. Maray, naimbag man taimpabulod ni Wilma day taigad na. Impapulod na matadagos. Ay, kita ama. Ang mga no permi matilatin akat matiitanos ka. Oo, nalinis tupay. Ay, nakitam dyan nagtibalay da. Ay, nagrugit ka nagwaraan niya. Wan, talaga ang narugit kan nawarangag paisaw. Kunak topay. Aglinlinis, Maray. Ay, nadamag na siguro apag-iistoryaan tayo dyan balay da nakawarwara. Nasaya at matata nakadlaw. Kano i-deliver da kano nga jay kagat-gatang da arip da. Pangalaan damot nga iti igatang da iti baro aref. Isumati ko na. Kash kano day jay. Patsyamait. Kayat na lang mat ati agpasikat. Awan manin. Tsak manin mabirukan ti pantalon ko. Di nakita ni ti kasta. Usaram day tamatam nga agbirok. Saan aday tangiwat mo? Nangikabilam ngamin aya. Di ta kabinet. Aglalaok tumat ngamin dagiti badbado dito'y kabinet. Di ka pa'y mat maurnos. Ay, kitaom ngamin Ay, binigat lang agrekreklamo ka. Ayan na dito, oy. Ayan na. Oh, kita man. Anay ko. Ay, apay dagito, oy. Apay nga dati tuktok ti kabinet dagito, oy. Natamaan kit din ti ulo ko. Adamat gayam dita dagiti nabayagan abirbirukag. Ay. Apay nga da iti kabinet dagiti timbakas kada palanggana. Kita man, nabukulan samot ng ti ulok. Urnusom mat nga minti balay abakay. Mayan, apay nga agsangsangit ka? Naigalisak dita kusina. Jack gayam nalpas ti panagmap ko. Ay, nagaduntumat nga mingar aramidag. Anay ko. Abay nga min tadi ka nagan-anad, aya. Jack matamo na basa dita kusina. Ayan tinasakit, tailutang. Umay ko isubli da ito'y binulod ko nga igadan, Maray. Ay, timing, Maray. Naluto kong da ito'y merienda. Umay muramanan, Nagluto ka iti merienda? Apay, asino ti ag-birthday? Awan ti ag-birthday, Maray. Nagluto aklang takasangsangpot to'y baro aref me. Oh, kita am. Ay, wow. Dua tiri daw na Iso ka no ti uso ita. Mabalin nga rod nga umayak makirep. Ay, katwa na. Mabalinlat na. Da kayon sa laang ti addaan kasto aref na Ay, nagsosyal kayon. Umunag ka kit din, ta umay kag merienda. Man, tara manak majin, lutom a merienda. Ay, nasaan mo nga ikatunday ta chinilas mo? Ay, kababain mo't Kani, naglinis ti dataryaw. Naglinis na ti balayaw. Kani, tiles pa ti dataryaw. Ipatiles minto amin. Inutan mi pailaang. Nay, naglinis na ti balayaw. Ay na, umunag ka kiding. Tayala. Gusto ti biyan! Ket ita,
Adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. Di ka makibiyang iti biyag ti karubam, tapno di kanto mabainan. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biyag! Mami, asino tinangan iti fried chicken nga in ref ko? Balunok kumaday JJ school. Ne, jak ka mo ah. Sika, JR. Mahilig ka mangan iti saan mo ako kwa. Agtal na ka man. Apay asyak man ang tipabasulam. Awan nga minan jay balunok kumaday school. Apay manan aya. Anya manan, ti pagapapaan nyo. Jay fried chicken ka no di taref. Anya? Fried chicken? Siguro. Ni daddy tinang sida. Mabisinak gayam di sindakaw. Ay unay kamutan. Apaya basta si daang mutlatan. Damagampay mo't ano asino ti akin kukwa. Lakayan ka nga awan manak-nakam na. Ayan na nga yes nga gasot dito yung pitakak. Bakit? Tindak ang trabaho. Aguray ka man. Mapana ko na ata ni Aldawin. Aguray ka kunak. Ne. Apay kapkapan nak. Mapugpukaw di sa nga gasot ko di tapitaka. Igatang ko day di iti sabon na paglaba. Di nakikyan ah. Inalam di sa nga gasot ko niya. Irwar mo. Paglaba itakot ka sa pulak ti sabon. Anay ko, apay nga ngagkadal ka. Ha! Marwam kan nga agalay ti saan mo ako kwa. Ah, Ayan di kwarta. kwa, paggasolinak lang. Anya? Awan paggasolinam? Naibus nga rin ti gasolina di motor ko. Kahit nangipanam di allowance mo. Naibus Kano sa nga ribo di intad ko nga allowance mo. Naibuso na daga. Minakon. Na, hoy! Jay sa nga gasot kaw! Isublime! Jay kwartak! Isublime! Ay na. Nagapa kayon sa manan kanila kay Mau. Ay na, kasano ajak apaan? Kat intaray naman ng jay kakaiso na kwartak. Binarsak mo pa yan iti walis. Hay! Marmarwam gaya man. Ay na. Kanayon kayon samutan nga agap-apa. Ne, kasano nga mo? Si kamay. Kat no agkakaruba tayo. Mangmangagmaw? Makitkitak pa'y Siyak pa'y ti kunam. CCTV ko naman. Nakalaba ka din, tinay. Bay, ampay lang day talaba-laba, tata. Umayak pa'y lang makichismis dito kantinam. Ay, awan pa'y dagiti babay at chisbusa. Tamadamada pa'y lang aglinlinis kan aglablabay day babalay da. Imay ka ding gimatang iti sabon, jek arubak animilda. Ay, saan pa'y mate? Kat no aga-apa da nga agkakabalay. Aya. Aga-apa da giti anak da. Kan uray iso da nga agasawa. Kanayon da mga agapa. Diyak gamin makitkita kay. Kat no pasaray barsakan ni Milda nila kay na. Ay, saus. Daitan ti maday. Kasi tay, nakita ka binarsak ni Milda nila kay na itiwalays. Imbag ko ta saan anatamaan nila kay na, ta nagpartak a nagpataray iti motor. Nalaing nga ron nga aglisi nila kay na. Una, kanayon abarsakan ni Milda, di ka marwaman. Awan lang arudan, Sir Beng! At napay laganas mo ang makitex iti baba! Ay! Agtal na ka man! Bumanarsak ka iti pinggan! Baibos ti pinggan! Sana ka madanagan! Ta puro plastikan dagitoy! Ay! Sus! Aglisi ka lito! Narigat ti maparsak iti pinggan kan malukong! Anya ti mapaspasamak dito eh. Damagampay laang mat. Ay ko, Kanayon damot nga agap-apa. sumardeng ka na bumanarsak. Bakit? Apay kumapagsardangan naknay! Barsakan ka aging gatkay Ay! kaya! Ipatamda kita! Ipatam! JR, panawan taidan. Bayan taidang agapa. Narigat na may raman ta. Panawan tayo dan. Ha!
Ibarsak ko kan kada ito rice cooker. Ay! Bay anak, bay lang dayta! Ay sus! Di mo ibarsak, nay! Ha? Ay, nangag mo day jay, tata. Kasla damot na buaw. Di tamot balay da Milda. Ay, Wan. Hadya nga tati mapaspasamak. Inaman kitaan. Ay, agsubli ka dagos Ta istorya, ano niya tinapasamak. Sige, tata. Ay, anyan. Nabuong jay tawa mi. Apay ngamin, aya. Anya tinapasamak. Agasam day tapan nakabuong titawa yaw. Baso na, buo a rice cooker di imbarsak na kanyak. Ala, imbag tawan innapoy na. Ada sayang di tape. Si kanto mga meng. Nay, taagungag ka manan. Dagayam chicks mo. Ha? Adda chicks mo, paray. Ay, jak, amo kang kuha na. Ay, ada katitiks na. Nabasak ijay cellphone na. Oho. Ay, saus. Asino ti chicks na nga, Marimelda? Nasakit tinakam kumaray. Umay ka man dito'y salbag ka. Ay, anay ko din napungutan, anay. Pakalbuksan. Ay, agsardan kayo! Anay ko. Ay, karuba! Umay kayo tumulong nga ganawa! Basta! Ay na, kasta tinapasamak, tata. Anya tinapasamak. Puro katawa mat tinangag ka. Awan mat inistoryam. Ay, jakpay na istorya, aya. Awan, nagkatkatawa ka laang. Ay, aya. Sige, tarugyak nga istoryaan, tata. No apay abinarsak ni Milda nila kay na. Ay, uray la na pinungot-pungot, tata, gumatangak man ni Tibagas. Ay, tinay. Mabit lang tanay at danian. Ay, wunan niya. Ay, mangag ng tukit din nga istorya at ti inakan amana. Ituloy mo to ti agistorya intun madamdama. Basang, manu akilo abagas ti gatangam. Siyak man matiag buya. Si kamot la kanayo na. Buyaak nga ro jay tuloy jay drama. Mudtoy ta remote. Di mo ilamang. Ay, di mo maala kanya. Natataim silsil na talagan. Itad mo kanyak tan mangrugin di basketball. Ipilit mo nga na. Anay ko. Kaslamat tan kagat ya. So ti panang kagat mo kanyak. Anay ko. Agapapa kayo manan. Tapna mo yo. Ichis-chismis da kayon, di takaruba. Anya. Agtala ka man ngamin. Nanging mo da jay. Ichis-chismis da tayon di takaruba. Ay, Di ka aruba tayo ani Auntie Tinay. Tila is-istoryaan na. Kababain tayon kadagiti karuba. Ibagam ka ni mamim dayta. apay asyak laang ay. Kuno sika ababaero. Sadot kan sakit ti ulo ti rason. No apay nga dalata pa nag-aapa dito a pamilya. Isukot ajak latag tagtagarin. Tani, kababayin ka dagiti ka aruba. At yan ti bagas a kinatangkong. Ingkay luto. Siyak. Apay anak laat na. Siyempre, sika ti ado ti basol na. Na. Iso arumbang laang asika ti aglutaw. Nalpas kayon anangan. Pinanawan nyo latan dagito'y nanganan nyo. Di yu pa'y kinalungkaw. Ay! Ayan nyo, kabalay kaw! Ayag wala ak manindita no kastoy lang. Puro kayo sadot. Puro kayo cellphone. Puro kayo TV. No agpagatang kayaw, nakalalis ko kayaw. Ngam no trabaho dito balay. Nagsasadot kayaw. Apay ta, umanungat ka manan aya. Kasano ajak agungat? Siyak manan ti patudo ninyo nga ginaw. Kasi mo nagluto. Karumpang lang ha. Tasya matakanayon ti agum obra dito balay. An! Umay ka man! Isardeng mo pala ta pa nagsil-cellphone mo. Ha? An! Dayta pa'y ti may sa a problema. No apay asimadot aminan ti kabalay kao. Apay manan aya. Apay manan? Apay, imbaum kan? Ingka ginaw. Di ka reklamo na Ni JR ngay. Ah? Anya ti aramidan na. Ay, may samot dayta. Imalaki ni dadim. Agtal na ka mamait.
Bayan, tasyak tiyang mga baon. JR!